Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like video ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubekela laphaya kumdlali owayegijima kuzona-ke ezimnyama laphayana-ke uWayne Josti laphaya uke wagijima-ke kuwona-ke AmaZulu FC. Kubikwa ukuthi-ke iqembu laseKapa iStellenbosch FC sesimemezele ukuthi-ke sesimsayinile lo mdlali-ke oneminyaka ewu-34 okwazile ukuthi-ke adlalele AmaZulu-ke imidlalo ewu-22. Sibone-ke AmaZulu emkhulula-ke umfana-ke njengamanje-ke uvela-ke indaba ezinhle zokuthi-ke iStellenbosch FC sesimtakulile laphayana-ke uWayne Josti owake wagijima-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates kanjalo-ke namaZulu-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like i-video usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngolethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.